Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan as Cyrus, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ni Mia, kat iso ti babae anang ibukbukak itinapudno a panagayat ko. Ngem dimteng ti tiyempo, anariknak, anapukawen ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom ka di, nakaragragsakak ina, Cyrus. Taapay. Siyempre, umadaning ti graduation tayo. Nakaragragsakak, gaputa agradwar tamatan. Kasta akmat, nakaragragsakak, gaputa agiddan ta nga agradwar. Kat agiddan tanto manen, nga agbirok iti panggidan ta. Wala. Kalpasan na, agkalay sa tantumatan. Ha? Sika talaga. Puno mat. Dahil tati arapaap ko, sipod pay. Di maikalay saka. Agyaman ak unay, Cyrus. Gapot na saan lata nagbaliw ti panagayat mo kanya. Nga uray na bayagtan nga agayan ayat. Saan to apulos, Mia? Congratulations, Cyrus, anak ko. Kan kastamutan kan ka, Mia balasan ko. Agyaman ak unay, nanang. Thank you, auntie. Maragsakan ak unay para kada kayo atwa. Agyaman ak manan, nanang. Picture tayo man. Saan ko anadanon da ito eh? No saan aga po kada kayo? Awan anyaman na, anak ko. Obligasyon ko kas ina apagadalan ka. Kat pagyaman ako na'y gaputa ingaad mo ti panagadal mo. Congratulations, pari Cyrus. Mia. Thank you, Marco. Agyaman kami, pare. Kaya congrats mat kada kayo kan Melissa. Agyaman kami, pare. Mako na kada ito, yan ti kararagsakan nga aldaw para kada tayo. Finally, nalpasan ti amin arigat tayo. Kasi estudyante. Wan nga rod, friend. Kamaudyanan na, makaina natay matan. Ita, ta nakagraduar kan ading ko. Anya ti plano? Mangsapulak iti pagtrabahwak, manong. Ha? Dahil tati nagsaritaan mi kan Mia. Manggad kami pailaeng. Tapno addan to aramatan mi, inton ag-board exam kami. Ay, nasayaat no kasta. Ay, tulungam atabagim. Di kamat matulungan. Gaputa dapay gas-gastusak. Ayos laeng. Maawatak. Kan may sa, dakal tinaitulong yung kanyak. Idi agad dadalak pailaeng. Ay, agyaman nakading ko. Gapo, tama nakaawat ka. At the good news ko ken ka, Cyrus. Anya day ta? Ibagamon. Naawat ak naminan iti trabaho. Kasta? Congrats, Thank you. Ay na, makatrabaho ak matlaangan. Ayun gayam, kumusta mo tinggi trabaho ang nagaplayam? Ay, awan pa nga ron awag ti HR da. Isulangan ti urayak. Di ka madanagan. Umawag to day jay. Ay, naimbag kayo, pare. At tatagos na birukan nyo at trabaho, yo. Un nga ron, pare. Naimbag lakit din, Kalpasan ti sumagmamanong aldaw ang naawat ni Mia iti trabaho. Naawat akmatan iti nagaplayak. Da kami ka ni Melissa. Awan pa'y trabaho, mi. Di kay mapukawan iti namnama, pare. Addan tulat ta. Kasta akmat, hindi ka apply ko pa'y laeng. Ngam kalpasan ti manong aldaw. Naawat akmat laeng. Sapay la ko mga ruta kasta, pare. Un, pare. Anus laeng. Hello, Mia. Hello, Cyrus. Itayang pa'y nga guruuray kan ka. Saan nakadiasukon nita? Pasensya ka na. Saan ka amasukon ita? Ano samlangan ti ag-commute? Anya? Saan ka gayong ama ka umay?
Imbagam kumaa itaypay, tapno sa anak ka nagururay. Unay kamutan, Cyrus. Nasip nga tanakon gapo iti panangururay ko kan ka. Ala, Houston, agawit kan. Bye. Nangigko ti panagsarita yu itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Apay kasi mo ti panakisaritam ka ni Mia. Ha? Apay, ada ka di parikot yo? Kwa, awan parikot mi. Iso na lang ta... Tanya? Panagriknak namin. Tas lasaan ko nga interesado kan kwa na. Ha? Diyak mo. Ngam, kinapudno na. Dahil tati marikriknak. Panagriknak pa yan. Kat napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Anya? Hoy! Amum ka di dagitang ibagbagam, Cyrus? Sa anak nga gang angawa. Pudno ti marikriknak. Diyak mo no apay akastoy. Ay, ti ko namkit ni. Amangan na dasabali at chicks mo. Iso akasta ti bagbagam. Anya ka mutin! Nakasingsingpot di kaayan-ayat mo. Kasta ki din ti araramidem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ni Mia lang ti inayat kan impatag ko iti kasta unay. Ngamdyak mo no apay akastoy ti marikriknak. Awanan pa nagayat ko kan kwa na. Anya ti ko nan, pare? Napukawan ti panagayat mo kini Mia? Ay, sus. Apay ngay. Ngun pare. Day tatipon mo. Panagkunak, awan mo ti parikot iti relasyon nyo. Saan ka di? Ha? Nasingpat mat ni Mia. Kan may sa innam atawenan nga agayan ayat kayo. Sa ita, kastakid din ti ibagam. Awan maaramidak, pare. Napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak kayat asaktan tirik nana. Ngam, talaga aday tati marikiriknak. Saan akong nga interesado, iti anyaman ama ipapan kan kwa na. Ay, diyak amukin ka, pare. Ngam ti may balakad ko. Kasaritam anay imbag ti kaayan ayat mo. Sana kasta, abas talatan liklikam. Apay ngay may kadito'y balay. Imayak, gapo tapulos mat adi mo sungbatan dagiti awag ken text ko kan ka. Pasensya ka kuman. Awan nga ganas ko amang basa kadagiti text mo. Ken mang sungbat kadagiti awag mo. Anya? Mia, pakawan na kuma. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Anya ka din dahit ang ibagbagam, Cyrus. Kalpasan ti manu atawan. Kastoy ti ibagam kanyak. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kumatapno ammo. Awan parikot ko. Diyak amo. Basta narik natlatan, nga awanan panagayat ko kan ka. Apay, adda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Iso akin lang at latan ti panagbaliw mo kanya. Kasta ka di. Saan? Awan sa bali a babae itibiyag ko. Patyan na kuma. Anya nga ro ti makagapo. Diyak amo. Basta na po kawan ti panagayat ko kan ka, Mia. Sapay la kuma, tanalawag kan kadayta. Kan sapay la kuma, tamaawatam. Pare, imay ni Mia ije balay di kalman. Kastao na alinay na. Ha? Apag isumat nga imay ni Melissa. Iso nga ije na nagsarita. Kasta ka di. Pare, talaga ka di ngawan ti panggap mo amang urnos ti amin kada kayo? Mabalin ka di pare. Sana day tati pagsaritaan ta. Makaumang aminan. Imbagak maten. Anapukawan ti panagayat ko kankwana. Napukawan. Kan may isa. Nagsarita kamin. Naibagakon kankwana ti amin. Adda kankwana no saan amaklon. Basta siyak. Awanan ti panagayat ko kankwana. Iswa husto ko man pare. Saan tan apagsaritaan dayta? Tama ka uma. Oh, apaya kasta tila nga manakaw. Addan sakit di parikot mo.
Ibagam no anyaman ti parikot mo. Adda ka di parikot mo, ije pagtrab-trabahwam. Unaw. Pampanunutan ni Mia, nanang. Anya, taapay ni Mia. Diyak mo. Diyak maawatan ti marikriknak. Nasaktanak. Idi na amuak. Nga addan sa bali alalaki iti biyak na. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kunak man no napukawan ti panagayat mo kankwana. Nagbidutak nanang. Naamiris kumatlaeng. Ngay ayatak pailaang ni Mia aging gaita. Anya, ay, di ka maawatan anak ko. Idi imbagam asaan mon ngay ayatan. Kasta unay apakpakaasin ka. Tapno laang agtalinaad tinasaya at alin ng inyo. Nga manyat inaramid mo. Di mo pinanunot dagiti agkakasakit asao nga insawang mo kankwana. Sa ita, kastakit din tibagam. Patsyek nanang. Nga aging gaita, katay ayatan nakpailaang ni Mia. Naskan ang makasaritak iti kabiitan a panawan. Diyak lakid di itulok, nga isukat nak iti dayjay alalaki. Nasaya tayo may ka dito'y balay, pare. Domingo ita. Awan marami di balay. Isungay mayak. Katwa na. At least dito'y tapresko ti angin dito'y kubo. Nagmayat agtambay dito'y. No kasto'y anabara ti panawan. Uwan nga rod pare. Sana kaslay di balay. Nagbara. Awan gayam. Ang mga nun nalipatam. Kasangay ko inton Merkules. May kang umaya. Ni. Uwan gayaman niya. Nalipatak maten. Ado siguro ti pampanunutam Isung auray kasangay ko kat malipatam maten. Wenno, ni Mia ti pampanunutam. Di kagdanag. Umay dayjay. Ha? Inawis ko ni Mia nga umay inton kasangay ko. Iso nga umay ka nga umay. Ne, nagninamot tanday to'y arak ngayong pasangom, pare. Uwan pare. Sana bale. Sagpaminsan laeng may. Sa bagay. Hi, Cyrus. Oh. Mia. Kumusta? Manumatan abulan asaan ta nagkita, kan nagkinumusta. Mabidla nga. Inakitaan na kitidad no mabisitak. Agsarsarita kayo lang dito eh. Okay, Marco. Kumusta ka maten, Mia? At nadapi mintas ka. Si kakit di, Mat. Saan, Mat? Sakto lang. Kasta talaga. The more it hurts, the more we shine. Saan na mabalin abaybay antibagi gapula ang iti break up. Mia. Mala, uminom kayo. Agur-uray da Melissa kandagiti gagayim mi. Adamot pagsasangwan mi ije unag. Enjoy! Kaya't ko akasarita ni Mia. Ngam, inunaan naktibain, pare. Anya kamaten pare. Apay ko mga agbain ka. Ket kaayan ayat mo ni Mia. Uwan pare. Hangam, Jack amo, no aging gaita. Ket Jack pailaan ti ayatan na. Nang runa. Ket adan sa bali alalaki nga agdatdaton kankwana. Dayta jay bagbagaken ka idi. Apanunutam anay imbag no anya ti aramidem. Nupod no nga awanan ti panagayat mo kankwana. Imbagam idi nga awanan. Sa ita. Pagbabawyam matlaang. Ala, gundawayam kitdi, ta nagkita kayo manen. Saan ko mga umay ni Mia, ngam pinilit ni Melissa. Iso ano adda kayat mo nga ibagakan ko na? Ibagamon! Agawid ka kading, Mia. Uwan, agawid ako matan. Adda ngamin napatag-apag nakinton bigat. Iso asaan ang mabalin nga agpuyatak itikas na unay. Kasta ka di. Itulog ka lang yan. Rabi iuna yan. Kat narigat ti agura iti pagluganan, iti kastoy nga oras. Agyaman naklangan, Cyrus. Adda ngamin ni Ryan. Dayjay, lugan na dayjay. Imbagak ngamin asukunan nak iso nga imay. Anya? Iso ka diti nang isukatam kanyak. Anya ka din dayt ang ibagbagam, Cyrus. Awan panawan ko apagsaritaan dagita abanag. O sige, nakon.
Kat agan-anad ka mat iti panagawid mo. Apingin may ka dito'y balay. Anya pila ang tinaskan nga ibagang kanya. Kaya't kakasarita. Tunggal mapanak iti pagtrab-trabahwam. Kanayon akadwam day di arayan. Isungawan gundaway ko, ang makisaritagan ka. Anya? Pakawanan na ko, ma. Mia, kadag iti nagpasulakan ka. Naamiris ko ita. Ang napatag ka kanyak. Ay ayatan ka, Mia. Noon yaman dagit imparparik na kinigan ka. Libatan ko man. Kunak ini, no napukaw ti panagayat ko kan ka. Ngam nagbidutak. Anya? Wow, Cyrus. Mangmangag mo ka di day ta ibagbagam. No amumla kumano kasano kasakit timparik nam idi kanyak. Idi imbagam anapukawan ti panagayat mo kanyak. Inaramid ko ti amin. Gaputa masayangan nak iti manuatawan a relasyon ta. Ngamsi ka. Anyat inaramid mo. Mia. Sayta, no agsao ka. Kaslaawan ken kadagijay nga inararamid mo. Tapno amon. Manuabulan tinapalabas sakbay anak ka move on kan ka. Nagrigat tiyag move on, Cyrus. Para kanya, isunti kalidayan apasamak itibiyag ko. Mia, pakawanan na ko, ma. Wan, napakawan kan, hindi pa ilang. Ngam no iti panagkunan, kat ikan kapay iti may kaduagun damay. Siyak ti pakawanan. Gaputa saan kun ang maitagkan ka na ita. Napukawan ti panagayat ko kan ka, Cyrus. Awan na aramidak iti dayda agundaway, Mr. Lonely, nagsakit. Kanjak maaklon at ibabae nga ay ayatek, kat adamaten sa bali nga ay ayaten na. Nagbidutak iti nariknak, apanagkunak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Ngem naladawan ti amin, idi maamiris ko, nga isugayam ti pudno nga ay ayatek. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Cyrus. Cyrus, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Leksyon para ken kadayta, ken kadagiti dadduma dita, asaan arumbang agdarasudos tayo, iti desisyon tayo. Tapno awan ti pagbabawyan, iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, iti naga na Cyrus, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Don Abel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.